Zoe Sabatha mini Sabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelo somthandazo weSabatha isihlabelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo uzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngeno Jehova Nazarethani Bantwana bakaNkulunkulu sizocela ukukhumbuzisa kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi enhlayisuthini noma yiphi inhlayisuthi ekhona la ngaphakathi ithinte phezulu eshethini la ukuthi ngabe inkinobho ifasile ngoba kukhona ukuthi ukhohle kanti kwenzeka iphuthu ukhohle kodwa noma ubani athinte phezulu yazi ukuthi ufasile na ngoba kuwumthetho ukuthi inhlayisuthi ifase ishethi phezulu enkinobheni yokugcina. Amen. Okunye abantu bakaNkulunkulu esokukhumbuzisa laphuma igama la ekhaya kutshelwa abantu ukuthi abantu bayacelwa ukuthi mabe lethe imbuzi basuletha amazinyane lawa aphucwe konina enqela ngoba lamazinyane athwala nzima lezi zono zokhokho ezikhona abantu abona benza izinto enzima izinyane alikwazi ukuyithwala elinobisi esiswini ongakwazi nokwenza ngalo imbeleko yengane ekhaya kuwena kodwa umuntu ayithatha ilethela ethi ushembe engakafiki ebuhleni kuzothetha amacala embuzi isiyifile ngoba izinyane na bacelwa abantu bakaNkulunkulu ngizibonile namhlanje amazinyane maningi ade ngabuka afikile kanti bese bethe ukuthi hamu ukuletha amazinyane kuthiwa kucelwa isibhuzazana siyazi isibhuzazana osungakwazi nokwenza imbeleko ngaso kwenzela ingane nayi imbuzi efunekayo hayi izinyane. Amen. Sizocela abantu bakaNkulunkulu ukuthi labo abathunywe imindeni yabo ukuba bazofakaza ngalo muzi wasekhaya emphefumulo ukuthi bazobuya ngapha babe u3 inhlayisuthi bese kuthi laba abazobuya ngapha ngaba inhlayisuthi izoba u3 uJamengweni abe u3 bese kuthi abagcotshwa abashumayeli bona uyahlabelela maye ephethe izwi ahlabelele abese kufika umbhobha nqamuke ahlale endabeni nomvangeli nomkhokheli nemakhosazane konjalo. Amen. Umuntu uma ezokhuluma uzisho igama lakhe ukuthi wakuphi nendawo ayakhele nenkosi ayakhele kokuphela akasho ukuthi ethempelini ethile noma kumvangeli ubani noma kumfundisi ubani kodwa uthi ngusibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abese ehlala endabeni. Amen. So cela ke abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Uzwiwa kaNdwandwe eMatuba inkosi uMkhwanazi bekufike izintandane la eziwu10 ezishumi sakha iphalace kaBaba lapha ngathi mase ngigodukule sengisekhaya eMatuba ngilele nje kwafika isibonaliso unyazi lezulu lathi mntanami ngiyakubona ukhathazekile ubovuka umbe la phambi komnyango ngizomba nawe kunezinto ezigqitshiwe phambi komnyango ngalalela izwi ke bantwana bakaNkulunkulu ngavuka ngihamba ngempela ekseni ngimba ngibuye ngihlala phansi lapha emakhaya kunokwali inkwali nje kunamatshe kodwa izwi lalokhu lithi imbana kwakayikhiphi lento engithi ikhiphe ila phansi ngihamba ngaze ngafika kangaka okhalweni lami ngoba ngimude nje ngayikhipha lento uMnazaretha
Amafota amakhosi amahlanu. Ishayelwe ngezipikilo 6 inch. Zitaptaba amabhodlela, amakhandlela. Ngase ngithathe amanzi lapha phambi kwekhala emphefumulo labusiwe ngafaka 5 liter. Ikhala kababa likhulu ngoba kwakuyisithembu omamba u7. Ngifike lamazi ngiwathele ebhakedeni 20 liter. Ngithatha ubhoko ngichela umuzi wonke. Aqali ukuphuma lezi zinto kwaphuma nishinzilo kaMama bacu inzilo kaMama bayifaka phansi ebhodleleni yona ke lelo bhodlela lakhisha umshana. Manje sokunqotshiwe ngoba kukhona izinto ezikhishiwe uthe uNyazi usuzokwakheka umuzi wasekhaya. Amen. Okunye ngizocela ukuhlambulekela ubaba waxabana nomkhulu bebanga indaba enkomo sebeze bangixoshisa nje emsebenzini kade ngiyisecurity la kaFidelity nje kwangena igebengu lapha kaBhiya kwathiwa mina abantu ukuthi bangene bazontshontsha utshwala into engayiphuzi ngisho kuyiphuza manje ngiyecaleni mhla ka25 ngolwesibili ubaba ke ngiyamcelela ukuthi uShemba balamule kanye nomkhulu inkomo wayedla inkomo 18 inkomo kodadewethu akekho noyedwa wamganisa kwaba u6 manje ngizomcelela intethelo uShemba amkhumbule nangala futhi masebenza sikhipha inhlabathi lapho ngabona ubaba mkhulu ebakhipha odakeni ethi ababona mntaba mahamba bezangoma begcwele ibovu emzimbeni ebakhipha odakeni nalapha futhi ngesikhathi inkosana lephakela izingane yathi inhlasuthi thatha leli bhakede uhamba ungene phansi kwebridge ulichithe lapha emanzini ngalibuza ukuthi wathi konakele kwakuyisitambu ngaya abantwana basezulwini ngafika ngaphansi kwebridge ngasichitha sangahamba saba inqumba nje sabankulu saba ibumba laba ngase ngisihlakaza ngisicuba ngithi usime ngasicuba uhlukanisa ubhontshisi nasi stamp kwasekhamba ngamanzi ekulaleni kwami kwavela kwafika ubaba esethetha ke wathi wena sikuthume ukuthi uhambe uyochitha ukudla lapha ukuchithelana ukudla emanzini wayesedonsa isiswebhu efuna ukungishaya ngaphaphama bathe ngoba sisebenza ke lapha uShembe yabayekisa imithi masithunywa kuthiwa hamba uthathe inhlabathi ukuthi uyimixe nosimento amasaka ukuthi uyimixe neconcrete amabhala ukuthi uthi uShembe ubaba uyabayekisa yonke lemithi babeyithaka ubaba wayenyaka ke namakhosazi awu7 inkosi inibusise igama ngubheki wakangidi ngubheki uyise wakangidi ngokuzalwa ngizalelwe eLindelani endaweni yaseThekwini ngizalelwe eLindelani endaweni yaseThekwini ngendaba ke amatoho ngisebenzela eNorthern Cape eNorthern Abamisa izwi indoda sifuna lelizwe kwemenza ngale inkomo ngokwamatoho ngitohoza eNorthern Cape eNorthport ngomsomluko ngiye ngaqala indaba yokufasta ngoba kunendawo bengithi ngifuna ukuhambisa khona iCV njengomuntu oqhuba amatraki so kusuka umsomluko lesibili lesithathu ngolesine kuzosakubo lesine ngiye ngaphupha isalukwazi ezizala uma ekuyisona esinginikeze indlela yokuthi ngize la ngizosinikelela kodwa imiyalelo wayo uthi ngizonikelela amacala abantu bakithi so ikona lokho kungisukumisile kwangiletha la noma bengakabi ke isikhathi sokuthi ngibuye ngoba ngibuye ekuphela inyanga kodwa ngenxa yokuthi kufike lo myalezo okuwona ongiholele kule ndlu yamaNazaretha so ngasuka ke ngeza ngithi ngifuna ukuzoqinisekisa lokhu isalukwazi ezaluma esicela ukuthi ngikwenze ngiyakhetha uNyazi lezulu ugcina ikhala okwanqakaza indabeni zasemapondweni eBizana ngaphasi kwenkosi uMzizi bangcwele ngilanje ngangilanga umhla ka22 kulenyanga edlule ngafika la ngavula u23 ngasebenza kwasangakusasa sawuthandaza kwenye indawo ngapha bantwana baNkulunkulu bekuthatha ama-account ngesabatha ngelo sabatha lelo ngumuntu ozizamelayo angikho kumlungu nami ndathi cha ndiyithathe i-account iyama-blocks ngayithatha nami i-account njengoba kumhla ka22 namhlanje cha ngizuyifaka ebhanki imali cha ngifuna ngize nayo ngoba uNkulunkulu ungiphile imali yeparate cha ke ngize
ngithethe la embhobheni ngiyikhokhe la ngithola islip ngoba kuyacaca uNkulunkulu kukhulu akwenzayo kwelikhala emphefumulo bangcwele ngicela ukuthi angeke ngikucizelele lokhu ba ngani zakwethu nje basilanje sinosizi kodwa usizi silidala nathi futhi ngokungamameli mina ngimamela kahle nganginenkinga ngifuna ukusho lo ngoba mhlambe kuzokusiza nawe khona into mina engigulisa kakhulu ngiyibike imbengeni kodwa ingapheli ngiyibike kubahlambulula ingapheli kodwa danethenda mamela umshumayeli amayithi lithe izwi lenkosi njengoba kusetshenzwa nje kwakhiwa isigodlo senkosi thatha usizi lakho ulifake la emnikelweni okusebenza uze uNkulunkulu ashayele into ekuhluphayo ngisho ukuthi ke bangcwele mina lento yayingihlupha ngangiyibika njalo insizini engapheli ngiyibona namhlanje seyiyosithele yaphela aboNkulunkulu ngizama ukuthi ke nawe nosizo olungapheliyo mamela umshumayeli mayithi thatha umnikelo ufake la imbengeni lizophela usizo Inkosi inkosi akithi ebuhleni bophama unyazi lezwe ngivele intabeni yaseshowe ebukhosini bakwaMpungose ucela isibongo osabatha khona ekhaya ngesabathe ledlule ngisebenza lapha ngemva kwa ngasentethelelweni bese ngizwe izwi lika wami ongizalayo ethi mntanami ngicela uhambe ungiyele embhobheni uyongihlambulukela khona mntanami ukuthi njengoba ngihamba emhlabeni mina ngabulawa njengoba ngabulawa nje mntanami inhliziyo nami akaze kusuka ukuthi ngabulawa ngicela uhambe ungiyele embhobheni futhi ukhulume embhobheni ukuthi lento yangibulala mntanami kayisuke enhlizweni yami ngoba ingibambile ngesaba ukuze inkonzo nasekuseni ngoba umsebenzi sasishoda ngani ngisebenza nabo ngasebenza ngathi ngizoze mina khona ngahlule namanje ngoba ngisebenza nje kuseyaphinde uyakhuluma lelizwi ukuthi mntanami hamba ungiyele embhobheni uyongihlambulukela mntanami ukuthi ngabulawa ayikho into engangiyenzile washawa istroke into eyayimshayile uthi ucela ngimhlambule ukuthi ke ukuze isuke enhlizweni yakhe ngikhuluma embhobheni amen Mhlalisuthi kaThixo uma wakho kumele wena njengamanje ngiyatholisa amen umama wakhe ufuna ukuthi ushemba amsize amsuse leli bulale lambulalayo wena kufanele umhlambulukele unyongo ukuthi mina sibanibani ngiyaxola kulowo wangibulala ngicela ushembe akwazi ukungena kimi ngigeza ngisuse lawo malumbo ukuze ushemba akwazi ukumgeza ungakadlula kwelamathongo ukufa kusale nawe umajiya lo wambulalayo uyena kufanele axole ukuxola kwakho uwe wena kufanele umxolele ukhulume wena ngiyacela uma uthi akaxole lo muntu wambulalayo ukuze ushemba akwazi ukusondela enhlizweni enehlule lokuthi libulewe ngoba ile inhliziyo ingcolile ushemba akwazi ukusondela ukuze ushemba asondela bese yamlapha asuse nalowo kufonjalo ushemba ukuthi yena xola unyongo mayibonga inkosi amen ashiyele umthwalo lo muntu amphunyele kumlilo lo wambulalayo amen wami ngithi ngicela ngiyakuxolela kulokho kufo kwahamba kokuphethe emhlabeni ngicela ukuthi udlule nendlela yakho uhambe phambili ukuthi lo wakubulala ngezandla zakhe usale nayo kufa wena uxole ukuze ushemba kwemukele lapho yakho asondele kuwe amen Nkosi Buseni lo wakwaNdlozi Newcastle kodwa ngucele ngibiza isibongo sakhe abomama phansi kwenkosi uHadebe ngeke ngafika lapha esikhathini esingaphambilini ngisebenza kwasekuqhamuka isalukwazi esiqhamuke ngavinjwa umkhulu ozala umama lapha phambi kwendlu ekhala emphefumulo engathi bengibuya ngaphandle kade sichitha uma sengibuya ngaphakathi lase liyangivimba ikhehla ngayigcina ngiyithola sengingaphakathi kulendlu uma sengena ngaphakathi kulendlu ngathola isalukwazi somlungu sase sithi kumina uyangibona mina ngasibheka ukuthi umlungu phela lo wayesethi kumina wena uyimi mina ngiwuwe ubokhumbula ke ukuthi lapho ngikhona ngiyacela ke kubashumayeli benkosi ukuthi bangiqondise ukuthi uma ula emzini ula ikhala emphefumulo endlini le ekhala emphefumulo ngivinjwe umkhulu wakhabo mama
so kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ke ungakohlangothini lakhabo mama. Sukuma nokuyikhetha inkosi yamakhosi ubaba uNyazi Lezulu. Amen. Ngingumsa wakhe ngwakaXoli Sibongo eStenga entabeni zaseDankop ngaphansi kwenkosi uGumede. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu kuthe ngesonto sibuye emthandazweni wamabili phakathi komuzi waseKhala umphefumulo. Ngathi mangiyolala lapha ngaseKamu ngithe ngisalele bantwana bakaNkulunkulu ngoba kufika izwi kimi lithi kimi yewona mfana indaba ungezwa masithi yeka lezinto oyithunywayo la eKhala umphefumulo uNkulunkulu wakho. Ngithi mangithi ngifuna ukumbheka lo muntu ubese ngigcoba ngonyawo kakhulu lapha entanyeni nasehlathini. Wayesethi kimi sizokushaya futhi mawuphinda uqhubeka ukhuluma lezi indaba la eKhala umphefumulo. Wena uzobhidliza isonto lethu. Bantwana bakaNkulunkulu baphinde ngaphathiswa kubashumayeli abangena kulomuzi waseKhala umphefumulo. Kuthiwa abashumayeli uma ningena phakathi kwalomuzi ningavunule. Lithi umsebenzi wala ekhaya uzokwenziwa wobani ngoba umsebenzi omkhulu wenziwa abashumayeli. Uma labashumayeli bala ekhaya bengasanitshela ukuthi vunulani nicabanga ukuthi bathuliswe ubani? Uthi ubaba uNyazi Lezulu uyena obathulisile kepha wonke umuntu ozongena lapha engasavunule ewumshumayeli o ewumvangeli o ewumfundisi eyinkosi uyosiphendulela kushemba ibonga inkosi. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngaphinde ngaphathiswa ukhokho ofikile kimi. Ebengithe ngithi ngiyaqalaza esandleni sokudla ngibona imvunulo. Uma ngibuka le mvunulo wabe esesondela ebempofu emude. Wayesethi kimi uyayibona yini le mvunulo? Ngithi yebo ngiyayibona. Athe asambe sisondele ngakuyo. Uma sisondela ngakuyo bese ngibuza umbuzo ukuthi uma ufika eKhala umphefumulo ufika uhlale kephi? Ngithi ngisafuna ukumchazela bese ethi kimi uyazi ukuthi thina singamakhosi. Thina eKhala umphefumulo sihlala phambili namakhosi. Uma wena ungahlalanga emakhosini sikubona ukuthi ukuphi. Ngoba mangase sikubonise ngeso lasezulwini kuyaphithizela la eKhala umphefumulo. Ngalendlela ukuthi akwazi ukubona omunye umuntu wakini. Ayibonga inkosi. Wayesethi kimi sambile saguqa ebukhosini bakaMajiya. Sacela ukuba besivimbele wena njengoba ubuzophuma ngomsombuluko. Sacela ukuthi uvinjwe ungabe usahamba usaya ekhaya. Njengoba umshumayeli ebethi vunule. Wena kufanele uma ungena eKhala umphefumulo uvunule uyozuphume futhi uvunule ngoba thina sihleli phambi kwamakhosi. Ayibonga inkosi. Ukubhinqa. Ukuvunula usuke emgidini. Amen. Kufanele ubhinqe insuku zonke mawula eKhala umphefumulo ngoba thina sihleli phambi kaThixo. Ayibonga inkosi. Kwase kufika isalukazi kimi sithi mntanami uyabona uma uphethe isihlabelelo usuke uphethe incwadi engcwele uma ifundwa ibambe ngezandla zombili. Uma bantwana bakaNkulunkulu sekuhlatshelelwa noma ngumlishwa ungayivali uyozuyivale uma sekuthandazwa ngoba lencwadi iyaselapha thina ezandleni ngoba thina besiphatha kubi besiphatha imithi sithakatha senza konke uma uyiphethe ngezandla zombili iyaselapha ezandleni. Amen. Ngaphinde ngaphathiswa bantwana bakaNkulunkulu ubaba uNyazi Lezulu. Ubaba uNyazi Lezulu ungikhombisile la athi akubekwe khona indlu yakhe la kuzongena khona ilata. Wayesethi kimi ukhuluma embhobheni uma kwakhiwa lesi sitezi uma indonga seziphezulu sekusena ukuthi kufakiwe uphahla kufanele nayo iqalwe ngoba kwenzela ukuthi iphele kanye kanye nayo leyandlu ngoba kujaha umsebenzi kuya. Ayibonga inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu bese ngicela kwaShumayeli ngingane angazi lutho.
ngizocela kube yibona abangikhombisayo indawo yokuhlala ngoba mina ngimncane ngasidutho. Amen. Busise amazwi senwazweni. Nazareth. Igama lami ngubonisiwe wakangwane ozalwa kwaMngomezulu wesibongo ogana kwaGumede. Namanje ngihlala eMtubatuba enkosini kwaMkhwanazi. Ngonyaka ophelile ngoDisemba mhla ka-14 bengila ekhaya ngithunywe ukuthi ngizonikela umnikelo wesakhiwo sepalace. Bengiphethe iminikelo emibili ngicelisa amawele umndeni wasekhakho mama lapha engizala khona nala ngiphethe khona bese kuba umndeni wakaGumede la ngikanele khona. Ngiphethe indaba ezimbili zalemndeni engivezele zona emva komnikelo. Ngizoqala ngendaba yasekhaya la ngizalwa ngakhona. Kuthe mangabe kudlula izinsuku ngabona kufika ubaba Majiya ehamba nentombazana eseyintethelelo nje bangayilinganisa kanje. Uma efika ekhaya kwangathi ufika uyaphuthuma. Uthi uthunywe inkosi ukuthi ilethe imndeni la ekhaya. Uthi kanti kwenze njani kwabambeka kushothi ngakuphi. Uthe ubaba ngilethe lemndeni sekuyaphuthuma. Wathi ongangukuthi ngizoyibeka noma kuthiwa nikhomba yipi indlu. Kodwa mase niqedile ke lezo zindlu bese niyayithatha nibeke ngokwahlukana kwezindlu zayo. Bese ethi ubaba ngiphethe umlando kaNgwane indabuko yakhe. Wathi siuthole eDwaleni. Wathi uNgwane udabuke ngo1777. Ngaze ngathi mina kusho ukuthi ikhathi zakaShaka. Wasethi uthe ubaba sibabekelana. Ngase ngiyabuza mina kubaba ukuthi akukho nje abakushilo kumleze abakuphathise khona njengokuthi yikuphi kufanele sikwenze. Wathi cha kube lula ukugezeka kwalesi sibongo ngoba indaba zabo bekungezokuthakatha nje kakhulu indaba zabo. Wasethi untombazana lo engihamba naye uphathiso ukuthi uceliwe imndeni ukuba iyokhipha into esemathuneni emangcwabeni lapha ekhaya. Wathi yona ke yobaphazamisa. Wathi ucela ukuthi mangabe seqedile ukwenza umsebenzi umshumayeli bese behamba ke eyokhipha leyo nto lo ke. Wase angitshela ke ukuthi uNgwane ngenkathi edabuka ubese ezala ziphi izizwe. Angikutholanga lokho ke ngoba bekuphuthuma nasesibonalisweni futhi ngiphazamisa izingane. Wasethi bathe siniphathele nanku uswidi bekuswidi omningi okungangoplastic wasespa mangalinganisa. Njengoba bengiphazamiseka nje ingoba izingane bese zibangana lo swidi lona ebekade eqhamuke nawo. Ngidlule lapho ke ngize kwaGumede. Kuthe ngonyaka ophelile ngibese ngikhuleka ekhehleni lafika la ngibonisa ngimbambe imbuzi lapha ngasendlini yokhala umphefumulo ngasethankini njengoba lisempompini nje kanje. Ngase ngicela kuba ikhehla lingicacisele ukuthi lembuzi ingeyani. Libese lifika ke ikhehla emva kwensuku ezintathu. Ngiqede ukunikela umnikelo omhla 14. Lathi ikhehla ngicela uyonginikelela ngalembuzi wayikhombisa umbala. Wathi kunabantu ababili engababulalayo abangidlalisile kahle khona lapha endlini lekhala emphefumulo. Ngicela uyongicelela intethelelo kubona. Ngase ngivuka ngiwethula ke umlayezo kumkhwenyana naye ngiyacabanga ukuthi ukhona lana kube ngathi ukusididididi nje angazi noma ungaphakathi noma ungaphandle. Kodwa silethe lo mnikelo leyo ke. Okunye futhi kubese kubuyekezwa ihubo lasekhaya kwaNgwane ke manje. Ngabona sengathi sihamba siphelezelwa ilabantu bebesiphelezela bafika ekhaya bama egate. Bathi la ekhaya kukwabani. Kwashuthi angikwazi ukuthi kwakukabani igama. Kube sechaza umuntu kamoya wathi indawo yokuthula lapho kwakuthula khona mangabe usuke unensizo ufike uzophumula lana. Ngathi mina kushuthi sekuphumuleni. Babese bengivezela isithombe sika mama. Ngabona sengiphuthuma ngigijima kuyena ngiyobuza lolo lwazi ngaphaphama. Ngithe mangivuka ngabuza kuyena leso sibonakaliso wase yasho ukuthi la ekhaya kwakusenqabeni. Ilokho maNazaretha inkosi ibosise nikuswile.
Abantu bakini nasenibanikelele ngempahla lapha ekhaya. Yebo baba sesinikelele ngempahla ezu5. Oh, Nkosi ngibusise. Amen. Ukuphakama kwami ngakuwe kuhle kwabangcwele. Manazaretha njoba ngize la uthandeka wakacele eBhamshela ngaphansi kwenkosi. Uthandeka wacele eBhamshela ngaphansi kwenkosi uNgcobo ozalwa umshumayeli ucele ubaba wami. Manazaretha ubaba wami utheshiye emhlabeni washo ukuthi mntanami noma ngathiwa utshwala awukuyeki kodwa mina ngizokuyekisa. Ngiyajabula ke ukuvezelwa engiboniswa kona ngoba ngithe ngiqala ngizosebenza la ekhaya lomphefumulo ngabona olinye ikhehla engathi uthi mina ngiphiso ke toilet mangithi nge toilet kumane kuphenduke kube ile yandawo le lapha ngaphandle angibishanga ngama kulezi zinto lezi ezilala athi mntanami icela usikhiphe kade sahlala lana emasimbini bese ngithi mina angazi nje ngikhipha kanjani kodwa ngisazoya konikelela ukuthi ushemba nikhiphe. Ngithe ngilele ekulaleni kwami ngabona ngathi ngihamba nobaba ubaba useyinsizwe enhle useyibhungu nje akasalona ikhehla ngoba besekhulile mase sigudla ulwandle naye kube sekuqhamuka inyoka enkulu eduze kolwandle le nyoka le mayiqhamuka ngithi ngiyambheka umama usebalekile wangishiya ngathi mama wangishiya ngedwa kule nyoka engaka mase ethi hayi nangu nje ubaba wakho ngithi hayibo ubaba usemusha kanje mase kuqhamuka izwi lithi le nyoka le iphethe yonke imindeni yakini sihamba nawe wena yakuphi ngithi mina ngiyakamashu bese beka le nyoka le imani izinqule ngomsilo izongibeka la esangweni ngiphaphame ngathi ngila esangweni ekhaya lomphefumulo ngibe sengiyacela kuNkulunkulu ukuthi imindeni yakithi ayikhumbule ngoba namhlanje isibonakaliso kunosisi wami wayihenga uthe meyihengile ube uhlupho kakhulu ekhaya ngoba befuna bonke beyithathe ngentamo njalo mangiza la ekhaya lomphefumulo bengimbika ngicelela ukuthi ushemba amkhumbule namhlanje wafika kwangathi ubonwa yimgedwe ekhaya kodwa siyala kuthe mangabe sesilwa ube yena eqhamuka ubaba sisalwa kanjani ngithi mina qhubeka nendlela yakho ngizoqhubeka ngikusebenzele ngikunikelele futhi bese ngiyahamba nobaba engikhombise enye indawo ibina abantu nje ababiyeliwe ngithi mina namhlanje baba nginayo imali yokunikela ubese ephosa nje imali mhlambe egcwala izandla eyamashumi no2 wathi mntana mhambi ekhaya lomphefumulo ngithe mangiphenduka ngabona bayavulelwa baqale kwaqhamuka ihashi maqhamuka ihashi kukhuzwe uhameni makudlula leli hashi mase kuqhamuka omunye ubaba ubephethe ukhiyi athi ngizobavulela bonke omunye befuna ukuphuma ngewindi ezengimina kwase wathiwa nawo kumbhobho khulumani ukuthi ushemba unenzeleni ngase ngaphaphama ngavuka ngezesontweni cela ukuthi ushemba ngikhumbule. Amen. Ngiyakhetha unyazi wezulu. Mina ngumazondo oganekwa gazo entabeni zaseSamongo enkosini uNtuli induna yami uGazu. Mina ngizokhuluma ngendaba yasekhaya emphefumulo isikhathi esiningi bengizwa nje bekhuluma kwasho ukuthi ulwazi belungakabikho kuthe ingane yami ebisebenza khona lapha eThekwini bafika kuyo bathi ayibazele la ekhaya yeza la ekhaya yaphinda futhi yeza ithe lokho esithathu ithi ifuna ukuza kwasho ukuthi yangeza izulu lalina wayathi yakwelinye ithempeli bayikhipha khona bathi sithe yana ekhaya lemphefumulo kwasho ukuthi sesiside isikhathi bafike ebusuku bathi mungabe ungasiyeli khona sesifuna ukudla manje sicela ukuthi usibengele ukudla ngoba lokhu kwadula lokhu uza nakho la bejwayele ukuza noswidi bathi bazomqedela umsebenzi ngoba akasayezi la nangampela umsebenzi waphela uthe mefike ekhaya esixoxa indaba yomsebenzi waseyibeka le ndaba ukuthi kwakuthiwa akabuye lapha nokuthile ezonikela ngakho ngoba kuncane lokho akuphetheyo ngitheme ngilele ebusuku
ngabona inkomo eyimdubu iboshwe ngentambo esibayeni yathi lenkomo meyifuna ukuqaqwa yajomba lenkomo yangafuna ukuqaqwa yazi yagqabula intambo mebethi bayasondela iveli ingafuni isho ukubahlaba yayisivele igqabula intambo yavele yabaleka iyiduna lenkomo yabaleka ithe mengithi ngiyayilandela ngase ngibona sengitapa ukhula lotshani oselikhulile endlini eyiqhugwane enciweni lapha mangathi sangathi ngidonsa mina ukhula ngifuna ukuveza leli qhugwane leli ngangayazi lento ukuthi isho ukuthini ngoba besivele sesilangazelele ukuthi size la sizobageza kodwa ke siphethe ezemali zokubageza ngazo imbuzi bese kuthi futhi ngesinye isikhathi ngibone sengibona indle enkulu ewufokhona kodwa engenagamelo kugcwele abantu kulendlu ebengithi ngiyangena ngingene la ngiyeza imvunge kulezi ezinye indawo sangathi indawo mekungena phakathi inamakamela kodwa angabonakali sangathi abanye abahlezi la mengithi ngiyangena khona indishi zamaplastiki neinkomishi imaki mengithi ngiyabuka sekuthiwa hayi angithathe lezi imaki mengithi ngithathe ifayo kwathiwa hayi angithathe imaki ezintathu ngase ngithi mntanami kufuneka uyithenge musiyobathengela ukumaya uthenge lezi indishi nalezi imaki namabheseni ukuthi badle nezipunu ngoba kusho ukuthi bayakudinga lento namhlanje ngithe sengivuka ebusuku engilele ebusuku sesizovuka sekuzoshaya u4 ngavuka okusilele nabo mama inqwaba amakhosikazi asemzini kuthe mase kuvuka kwakhona yodwa esivusayo sengathi sifutha ngespray kodwa besinganuki lutho savele savuka sonke nalabakhosikazi sasiyafuna ukugeza manje ngithe ngibona amakhosikazi umuntu nomuntu benebhakede lakhe eli5 liter phambi kwakhe osemefuna ukugeza ngalo siyacela ukuthi ke mase bezongeniswa ngihamba nendodana yami ekuyona enginayo ubaba wakhe usewahamba uyena ke ozobanikelela mina ngizoqonda eyami imbuze kababa wakithi engizoqondanisa naye ngicela uNkulunkulu abusise nikuzwile igama lami nguNtombi Ezinhle Sibongo kwaMhlongo ekhaya kuthiwa isesho embongolwana ngazi phasi kwephi inkosi ngiphama ngokuzobonga unyazi lwezulu ngoba ngathi ngifika la ekhaya emphefumulo bengumuntu ogula kakhulu nangona ngisagula kodwa sengingcono ngathi ngilele ngabona ubaba uShamnyazi lwezulu ehlele esitulweni ekhuluma nami ethi njengoba ngigula inkinga yami eminise egazini lami kwabe sengathi ngiyasuka ke neqeda ukushonjala ngikhamba ngasemhosheni mangikhamba ngasemhosheni eqaleni ngasemhosheni nje lapha xa sekitchen ngathi khona isigubhu wabe sewakhona ilizwe elikhulumayo lathi angibheke noma nginyathele la ekhaya emphefumulo ukufa lokho kumina kuyaphuma kusale emhlabeni ngisho ngokunyathela kwami mangikhamba ngimaqama mangaba nje umuntu ongathi ubhocobele ngasemhosheni ngabona isidumbu sami engathi mangilele lapho khona isalukazi ikhehlekazi eliguqe la ecaleni kwami uma liguqile engathi ecasikwalo khona ibhasi enkulu engathi liyakhuluma lesalukazi ngasemhosheni lisithi abantu abasheshise bangene abanye labakhipha emzimbeni wami bafaka emhosheni elinye labasheshisa libafaka kumina phinde libafaka kumina phinde bese mase libakhipha kumina libafaka emhosheni ngiyabonga uNkulunkulu washaya ukuthi ngalela ngecawe ngokwayifikile ekhamba ngemoto eblue ngangiphathwa izibhobo ngafika lekhala emphefumulo ngiphathwa izibhobo ngale mina zafika ngalo ngokwakuyicawe ngangisebenze ngaphandle ngale ngasemhosheni
emva kokuthi uNkulunkulu kaShembe sefikile ngaba nesibonakaliso ngizibona ngathi ngiyasebenza lapha mangizibona ngisebenza ngabona emhosheni ngaphakathi amadoda ayesabeka ephethe izikhali ezisabekayo zonke lamadoda athi mangaba ngwabona kwahluma phambi kwamaflowers aphela njalo nesahlahla lesilaphaya mathi mayihluma lo maflowers bese lo madoda aphakamisa abeka phansi izikhala eziphethe bese aphakamisa izandla zabe sizibhobeza zingiphethe zaphela ngevana la ethempeni ukhulunywa ukuthi mangabe uphathwa izibhobo abantu abahamba bephethe izibhobo cela uNkulunkulu kaShembe abusiseni kubalo benza into lezi kwathiwa vumani bobavuma akekho umuntu othi mayefundiswa afundisa ukushaya ngafundisa ukuvika mayefundisa ukuvika kodwa ufundiswa kuqala ukuthi uvika induku eqhamuke kanjani angithi njalo madoda isisho sabantu balelizwe lithi sithi akuphuthe induku ehawini induku ihamba nehawu ngeke ufundise ukuvika engekho umuntu ophosayo kuba khona umuntu othi ngiyakushaya manje ekhanda afika kanje nabo-ke baqale bafundise ukuthi uyabona uma uzolapha umuntu ofuhlangothi fanele uqale wazi ukuthi uhlangothi lishawa kanjani thatha amafutha oqhamu nofezela ahlanganise nezinqa zomuntu zihlanganise namaselesele uhlanganise namathumbu omuntu bathi kuzomlapha kanje lo muntu useyakwazi lo ukhona ekhaya mayisexakwe izinto noma esegadla nawo uzothatha emabhukwini omlando wasesigodleni la kade efunda khona evarsity ekade evunyiswa khona vumani bo siyavuma vumani bo ukuthi kwenza ukuthi bathi siyavuma mase sila phambi kwaNkulunkulu ungene nabo makuvunywa isivumo sebandla awusafuni ukuvuma isivumo sekandla usuthi hayi ngikhathele mina ngiyagula mina athi uyakhuluma unyazi lwezulu akhuluma besecela isivumo sebandla uNkulunkulu umane kucwebe bavangeli ngofakazi ngaphambi kwethu nike nibone uNkulunkulu akhulume kubande athi ucela isivumo sebandla ubona abantu bekhathele bonke yini sesikhathele asisafuni ukuvuma kanti-ke masila phambi kwaNkulunkulu sifundela kona masiphambi kwaNkulunkulu sikwazi ukuvuma isivumo sebandla ngoba uma uvuma isivumo sebandla uvumela bona ngoba bevuma into engasile emandulo besahamba ngenyawo manje sebevuma izwi likaShembe izwi elikhulunywa la elonyazi masivuma isivumo sebandla ibona abavumayo ababona uNkulunkulu bayisola mayibonga Nkosi hayi ulokhu ucabanga usizi lwakho nokugula kwakho kuzophuma kanjani lokugula egazini lakho uyizwile inkosazana ithini ithi yayigula kodwa yavuma yasebenza ekhaleni emphefumulo kwakhishwa ukufa kuye ngoba kwakhishwa kulo muntu oyithonga egazini lakhe waphinda uShembe wathi lokhu isivumelwano nothende qhubeka baba nothende usehleli phansi futhi wafafaza ngegazi uthe ithi thina simele bona sekufafazwa laba bantu ngale nsipho esiyisa uNkulunkulu insipho lesiyamsa umnotho lesusa kuShembe ukuthi alamulele emndeni yethu ikhumisana umnotho kuphela amaqhubu namazono nokubukana ngeziqu zama nezinsongo nemishwabulo nezishows esifisela abanye abantu namashwangshwanga amila kithi ukuthi Shembe akabageze labasendulo ukuze gegezeke thina singanene kwethuna gezo bangaphesheya kwethuna uze gegezeke thina singanene kwethuna uNkulunkulu abathatha ababeke ebuhleni ayibadala beyibona ingakho kunomthandazo othandazwayo la eNazaretha uthi angisazi ukuthi uthini kodwa ukhuluma ukuthi ebuhleni engangiyibo Nkosi abasebahla abantu kubanyathela inhlabathi bona bacelelwa yithi ukuthi ababuyisele ebuhleni ababeyibo Nkosi babe ngabantu ukuze nathi sibe ngabantu ekuphileni wafafaza uthende nezitsha zonke zokukhona nezitsha zokumdumisa lezi zitsha uShembe azobe eyisebenzisa uchithela kuzo inyongo yonke into uzobe eyihlambulula uNkulunkulu njengoba nakini makuhlanjulwa umuntu ngaphandle komuzi kuphuma izitsha ezokhongozela inyongo negazi ziyahlanjulula ukuze ibuye ingene ngaphakathi ecekeni mayibonga Nkosi yebo ngokomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi akubi bikho ukuthethelela ungazange kuchithwe igazi ngiyabonga baba nali siyolichitha silise ezulwini lobe lichithwa uNkulunkulu esethethe icala kini ngqo engasafuniseki uyazi uShembe ukuthi le nkomo eniyiphethe nothethe icala kaSibanibani hayi ngokuthi niye kumajiya umajiya khonga kabili kanti kathathu la kanti uhlushwa izikhwehlele zethongo la kube lisegazini lakhe abese kubhedela athi ambohlabela uyihlo ufuna isithebe athi isigebengu sangcolisa umuzi wakonyokolume ngamhlabela kanjani umuntu onjalo wangcolisa umuzi wakoyihlo omkhulu wakonyokolume wakho hayi hamba ohlabela ingane ufuna isiphandla
usuyahamba uya kantombi yakho yoma emgwaqeni ngicela ungilethele ikhanda lengane njengoba ikhala nje ikhala lisiko lakithi iliphi lelisiko elikhalela ingane babe ngakugweba ingane nje wena musungcolisa umuzi womuntu wena uzosibophisa yini bakudedele ukungcolisa umuzi womuntu bese bethi egcineni bafuna ingane zokwenzela isiko enjani lelo siko lelo lokuthatha lokungcolisa umuzi womuntu bese ujoni yohlabela ingane ekhaya angithi ingane zenzelwa iphandla namhlanje ibe kube kule umuzi wendoda bese yenzelwa isiphandla phela sike esontweni la sisenkundleni la kuthethwa khona amacala emphefumulo mayibonga Nkosi angithi ngokwesintu indoda mayehlelwa ihlazo lokuthi indodakazi yayo imithele egcekeni ayingisho naphakathi kwamadoda iyobuthana namadoda ayikohlala namadoda makuyindoda eyishinga ithi yaphawula kuthiwa ligunyelelo liza lifanele uhlambulukile wena insizwa ezalwa nalo ntombi emithile lapha egcekeni aziye emdlalweni uyakwazi wena ukungcweba nensizwa enodade wabo emithini ngikhuluma ngensizwa ephatha umshisi uyakwazi ziyadlala yini insizwa emdlalweni uma ekhaya kubo udade wabe emithi na uyavuma nemidlala naye kanti abantu abasaye kuqhamukeni emakhaya sezozentshele mina ngihleli la eScomplaza insizwa zivuma ukudlala nawe insizwa zithi hayi wena ngikwazi ukudlala nawe uhlambulukile wena ngikwazi ukudlala nawe ngoba kwakuyinkolo yalelizwe abantu babazana bazisana bethandana abantu insizwa kaSibanibani udade wabo usemithiso umaji ayikwazi uzobuthana kanye naye kuthiwa uhlehla baba abanolungisa lento ekhaya kwasuka izinto ezasuka kanjalo izinto ngoba maye ngasezi le yansizwa esasigaba ngayo ukuthi masihlanganisa izinsizwa emcimbini igagu lakithi maye ngasezi kusuka lezi insizwa zontanga zambe zoshaya le insizwa eyona udade wabo zithi wena wona udade wabo insizwa esigadla ngayo wena uyedelela wena zimshaye zisuke zakuba le insizwa eyisoni zithi pho bamshayelana sekuyaliwa sekungena abakhunkulu phakathi sebephila lezi insizwa manje kwase kusuka izimpi njengoba izimpi zesensakavukela ziyechithisaka emazweni zaqala ngabantu ababili usho njalo unyazi lezulu namhlanje lezo zimpi zagcina sekuyimpi yesigodi kodwa iqala ngabantu ababili insizwa yona umuzi wendoda ngena ngesiphanga yayisishawa nalezi insizwa abashaya kwase kungenela oyise bangena nobuchopho umzulu uthi niyabona ngeke niloko ndlala abafana basekuthini bakwale yantombazana mina ngizonilandela umaji uzonika uzofika anilaphe anicitshe sekungena abathakathi nabakhunkulu kwasuka izimpi namhlanje zibulele ilizwe asikho isigodi esingakhali ukuthi endulo kwabulawa isigodi sasekuthini sibulawa sasekuthini ngaphambi kwezimpi izimpi siyayibona izimpi emva kokuphela kwezimpi ushembe eyiqedile kwangena igodi zokucabana beqatshaniswa yini insizwa zazibanga lokho ubani othetha lelo cala njani ngoba limile ethuneni leza insizwa zabulalana seyihlanyiswa into lezi ezayifakwa zona yilabo ababakhendlisa abakubokwesoni abakubokantombi sekuyaqhudelana kunenyanga yakhona ebhilibutho langala kwasekuqhamuka amabutho angekho emthethweni amabutho ayeseqediwe endulo ushembe edambisa izimpi ezayibulalana zona kwasengena emphakathini namhlanje izizwa ihleliseni kahle uyazi nawe isigodi sangakini sekusiza yena ushembe nje afike nje umhlangano kuleso sigodi bese kuyadamba mayibonga Nkosi ungitholile leyo ncwadi angisazi ukuthi utholo noma 12:24 angisazi usitholile baba awuyizame awuthi cathu ngizwe ngoba manje babuza abantu ezweni bathi ezweni labantu bakaShembe bahlanye basho kanjani ukuthi umuntu ongasekho idla kanjani imbuzi kanti uJesu wafika wayeseyekisa ukuthi abantu bangahlatshelwa manje umuntu akasahlali umuntu owahlabela owathwala izono zabantu uJesu uyazi khona iphutha balenzana uAbrahama evivinya umvenqanga wathi akathathe indodana yakhe angisazi ukuthi ubani emlandweni abafana baIjanga wathi akanikele ngayo wathi sembophele lapha esezobasa inkuni ngaphandle wayesethi uNkulunkulu hayi Abrahama umuntu akazi abomnikelo uNkulunkulu ayikho into enjalo phendula amehlo akho ubheke lapha esihlahleni mina Jehova sengithatha inqama ngayigaxa esihlahleni thatha yona ungambulali umfweni
akekho umuntu omhlatshele yini kwadlala ngendodana kaJakobe manje ngoba nake engazange simbone la eAfrika la ezweni lakithi kuthiwa kwaba umhlatshele ayikho into enjalo baze bathi emasontweni mabekhuluma hayi thina siphuza imvana kaJesu besho mabedakwa utshwala lapho bathi siphuza imvana kaJesu thina akubona utshwala niwayini imvana kaJesu pho ingane mayidakwa emakhaya nisholo lantu lengane iyadakwa ayiyeke utshwala niye ingane ngoba isuka ukudla kakhulu iqwaxa kakhulu imvana kaJesu nisuke ngasho ngani ukuthi hayi ingane yekeni ingane iphuza imvana kaJesu iphuza ngamawala yini makuthiwa umntwana uyadakwa bese kuthiwa uyadakwa utshwala kodwa emasontweni thina ethu la siphuma khona omajiya siphuza amawayini sithi imvana kaJesu ukhohliswa abantu baze baqinise bethi ayikho lento abantu bashembe umuntu ongasekho idla kanjani imbuzi awulalele la uthi uthini ushembe uthini mfana kithi ekhuluma nabafana bakaJakobe ake ngizwe kodwa qiniso ungalidli igazi hayi awuthi kunyoka kancane kodwa qiniso hayi awuhlehlele eqaleni unyuka uthi kunyoka kancane uyakudla ukuba kudliwa ubande uba uvesi bale uba uqale verse 12 verse 23 23 yebo awufunda uLevi sibo cha nange uzoyifunda uLevi awulinde lapho sifuna ukufunda isibhalo sabafana bakaJakobe funda ba ncwadi kaLevi 7 sahluko 7 ithini ba ivesi yamashumi 26 ithini ba negazi ningalidli negazi lempahla ningalidli noma elenyoni noma elani noma lenkomo noma elani ezindlini zonke zenu yebo odla igazi lo akanqunywa kwabakubo uJehova washo kuMose wathi yisho kwaba-Israyeli uthi unikela umhlatshelo wokuthula kuJehova yebo baba kalethe kuJehova umnikelo wakhe yebo baba wasemhlatshelweni wokuthula yebo baba kalethe ngezandla zakhe iminikelo yomlilo kaJehova ngiyabonga baba ufunde le ncwadi ndu funda ndu 24 funda baba kodwa qinisa ungalidli igazi lempahla ngokuba igazi liwukuphila ngoba igazi liwukuphila ungakudla ukuphila kanye kanye nenyama nenyama ungalidli benze njani usibekele phansi kuleli izwe kaMthaniya inkomo mawuyibulala uyibophele epalini lapha esibayeni bese ibulala ngayo yonke indlela bese kuqhushuza isisu igazi ligqitshwe ngumquba anginjalo mfakela amen kwabini namjalo namhlanje ububese senze ubende baze abanye bathi abadle kakhulu isiqatha njengami nje bese bethi faka namaqobelo ufake yonke into ufake nopelepele bedla ukuphila igazi lona ushemba thetha ngalo icala ilona elimele limphefumulo abazali bethu ngoba yile ligeza abazali bethu yile lithetha amacala kuthi ungadli igazi impahla negazi layo ngoba ukuphila kusegazini ingani ufakazi benza amakhubalo benza intelezi kwathi wavumani bobavuma akekho umuntu othi mayefundiswa afundisa ukushaya afundisa ukuvika mayefundisa ukuvika kodwa ufundiswa kuqala ukuthi uvika induku eqhamuke kanjani angithi njalo madoda isisho sabantu balelizwe lithi sithi akuphuthe induku ehawini induku ihamba nehawu ngeke ufundise ukuvika engekho umuntu okuphosayo kuba khona umuntu othi ngiyakushaya manje ekhanda afika kanje nabo-ke baqale bafundise ukuthi uyabona uma uzolapha umuntu ofuhlangothi fanele uqale wazi ukuthi uhlangothi lishawa kanjani thatha amafutha oqhamu nofezela ahlanganise nezinqa zomuntu zihlanganise namaselesele uhlanganise namathumbu omuntu bathi kuzomlapha kanje lo muntu useyakwazi lo ukhona ekhaya mayisexakwe izinto noma esegadla nawo uzothatha emabhukwini omlando wasesigodleni la kade efunda khona evasithi ekade evunyiswa khona vumani bo siyavuma vumani bo ukuthi kwenza ukuthi bathi siyavuma mase sila phambi kwaNkulunkulu ungene nabo makuvunywa isivumo sebandla awusafuni ukuvuma isivumo sekandla usuthi hayi ngikhathele mina ngiyagula mina athi uyakhuluma unyazi lwezulu akhuluma besecela isivumo sebandla uNkulunkulu umane kucwebe bavangeli ngofakazi ngaphambi kwethu nike nibone uNkulunkulu akhulume kubande athi ucela isivumo sebandla ubona abantu bekhathele bonke
yini sesikhathele asisafuni ukuvuma kanti-ke masila phambi kwaNkulunkulu sifundela kona masiphambi kwaNkulunkulu sikwazi ukuvuma isivumo sebandla ngoba uma uvuma isivumo sebandla uvumela bona ngoba bevuma into engasile emandulo bese sahamba ngenyawo manje sebevuma izwi likaShembe izwi elikhulunywa la elonyazi masivuma isivumo sebandla ibona abavumayo ababona uNkulunkulu bayisola mayibonga Nkosi hayi ukulokhu ucabanga usizi lwakho nokugula kwakho kuzophuma kanjani lokugula egazini lakho uyizwile inkosazana ithini ithi yayigula kodwa yavuma yasebenza ekhaleni emphefumulo kwakhishwa ukufa kuye ngoba kwakhishwa kulo muntu oyithonga egazini lakhe waphinda uShembe wathi lokhu isivumelwano nothende qhubeka baba nothende usehleli phansi futhi wafafaza ngegazi uthende ithi thina simele bona sekufafazwa laba bantu ngalensipho esiyisa uNkulunkulu insipho lesiyamsa umnotho lesusa kuShembe ukuthi alamulele emndeni yethu ikhumisana umnotho kuphela amaqhubu namazono nobukwana ngeziqu zama nezinsongo nemishwabulo nezishows esifisela abanye abantu namashwangshwanga amila kithi ukuthi Shembe akabageze labasendulo ukuze gezeke thina esinganene kwethuna gezo bangaphesheya kwethuna uze gezeke thina esinganene kwethuna uNkulunkulu abathatha ababeke ebuhleni ayibadala beyibona ingakho kunomthandazo othandazwayo la eNazaretha uthi angisazi ukuthi uthini kodwa ukhuluma ukuthi ebuhleni engangiyibo Nkosi abasebahla abantu ngoba banyathela inhlabathi bona bacelelwa yithi ukuthi ababuyisele ebuhleni ababeyibo Nkosi babe ngabantu ukuze nathi sibe ngabantu ekuphileni wafafaza uthende nezitsha zonke zokukhona nezitsha zokumdumisa lezi zitsha uShembe azobe eyisebenzisa uchithela kuzo inyongo yonke into uzobe eyihlambulula uNkulunkulu njengoba nakini makuhlanjulwa umuntu ngaphandle komuzi kuphuma izitsha ezokhongozela inyongo negazi ziyahlanjulula ukuze ibuye ingene ngaphakathi ecekeni mayibonga Nkosi yebo ngokomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi akubi bikho ukuthethelela ungazange kuchithwe igazi ngiyabonga baba nali siyolichitha silise ezulwini lobe lichithwa uNkulunkulu esethethe icala kini ngqo engasafuniseki uyazi uShembe ukuthi le nkomo eniyiphethe nothethe icala kasibanibani hayi ngokuthi niye kumajiya umajiya khonga kabili kanti kathathu la kanti uhlushwa ikhwehlele zethongo la kube lisegazini lakhe abese kubhedela athi ambohlabela uyihlo ufuna isithebe asisigebengu sangcolisa umuzi wakonyokolume ngamhlabela kanjani umuntu onjalo wangcolisa umuzi wakoyihlo omkhulu wakonyokolume wakho hayi hamba ohlabela ingane ufuna isiphandla usuyahamba uya kantombi yakho yoma emgwaqeni ngicela ungilethele ikhani le ngane noma ikhala nje ikhalela isiko lakithi iliphi lelisiko elikhalela ingane babe ngakugweba ingane uthi wena musungcolisa umuzi womuntu wena uzosibophisa yini bakudedele ukungcolisa umuzi womuntu bese bethi egcineni bafuna ingane zokwenzela isiko enjani lelo siko lelo lokuthatha lokungcolisa umuzi womuntu bese uthi wena uyohlabela ingane ekhaya angithi ingane zenzelwe iphandla namhlanje kube kule umuzi wendoda bese yenzelwa isiphandla phela sike sontweni la sisenkundleni la kuthethwa khona amacala emphefumulo mayibonga Nkosi angithi ngokwesintu indoda mayehlelwe ihlazo lokuthi indodakazi yayo imithele egcekeni ayingisho naphakathi kwamadoda iyobuthana namadoda ayiko hlala namadoda makuyindoda eyishinga ithi yaphawula kuthiwa ligunyelelo liza likufanele uhlambulukile wena insizwa ezalwa nalo ntombi emithile lapha egcekeni aziye emidlalweni uyakwazi wena ukungcweka nensizwa enodade wabo emithile ngikhuluma ngensizwa ephatha umshisi uyakwazi ziyadlala yini insizwa emidlalweni uma ekhaya kubo udade wabe emithi na uyavuma nemidlala naye kanti abantu abaseqhamukile emakhaya sezizentshele mina ngihleli la eScomplaza insizwa zivuma ukudlala nawe insizwa zithi hayi wena ngikwazi ukudlala nawe uhlambulukile wena ngikwazi ukudlala nawe ngoba kwakuyinkolo yalelizwe abantu babazana bazisana bethandana abantu insizwa kasibanibani udade wabo usemithi somajiya ayikwazi uzobuthana kanye nathi wahlehla baba banolungisa lento ekhaya kwasuka izinto ngizasuka kanjalo izinto ngoba maye ngasezi le yansizwa esasigaba ngayo ukuthi masihlanganise izinsizwa emcimbini igagu lakithi maye ngasezi
kusuka lezi insizwa zontanga zambe zoshaya le insizwa eyona udadewabo zithi wena wona udadewabo insizwa esigadla ngayo wena uyedelela wena zimshaye zisuke zakuba le insizwa eyisoni zithi pho bamshayelana sekuyaliwa sekungena abakhunkulu phakathi sebebhila lezi insizwa manje kwase kusuka izimpi njengoba izimpi zensakavukela ziyechithisa emazweni zaqala ngabantu ababili usho njalo unyazi lezulu namhlanje lezo zimpi zagcina sekuyimpi yesigodi kodwa iqala ngabantu ababili insizwa yona umuzwe wendoda ngena ngesiphanga yayisishawa naleza insizwa abashaya kwase kungenela oyise bangena nobuthopho umzulu uthi niyabona ngeke niloko ndlala abafana basekuthini bakwale yantombazana mina ngizonilandela umaji uzoninika uzofika anilaphe anicitshe sekungena abathakathi nabakhunkulu kwasuka izimpi namhlanje zibulela izwe asikho isigodi esingakhali ukuthi endulo kwabulawa isigodi sasekuthini sibulawa sasekuthini ngaphambi kwezimpi izimpi siyayibona izimpi emva kokuphela kwezimpi ushembe eyiqedile kwangena igodi zokucabana beqatshaniswa yini iyinsizwa zazibanga lokho ubani othetha lelo cala enjani ngoba limile ethuneni leza insizwa zabulalana seyihlanyiswa into lezi ezayifakwa zona yilabo ababakhendlisa abakubokwesoni abakubokwantombi sekuyaqhudelana kunenyanga yakhona ebhilibutho langala kwasekuqhamuka amabutho angekho emthethweni amabutho ayeseqediwe endulo ushembe edambisa izimpi ezayibulalana zona kwasengena emphakathini namhlanje izizwa ihleliseni kahle uyazi nawe isigodi sangakini sekusiza yena ushembe nje afike nje umhlangano kuleso sigodi bese kuyadamba mayibonga Nkosi ungitholile leyo ncwadi angisazi uDeuteronomy 12:24 angisazi usitholile baba awuzame awuthi cathu ngizwe ngoba manje babuza abantu ezweni bathi ezweni labantu bakashembe bahlanye basho kanjani ukuthi umuntu ongasekho udla kanjani imbuzi kanti uJesu wafika wayeseyekisa ukuthi abantu bangahlatshelwa manje umuntu akasahlali umuntu owahlabela owathwala izono zabantu uJesu uyazi khona iphutha balenzana uAbrahama evivinya umvenqanga wathi akathathe indodana yakhe angisazi ukuthi ubani emlandweni bafana baIjama wathi akanikele ngayo wathi sembophele lapha esezobasa inkuni ngaphandle wayesethi uNkulunkulu hayi Abrahama umuntu akazi abomnikelo uNkulunkulu ayikho into enjalo phendula amehlo akho ubheke lapha esihlahleni mina Jehova sengithatha inqama ngayigaxa esihlahleni thatha yona ungambulali umfweni akekho umuntu omhlatshele yini kwadlala ngendodana kaJakobe manje ngoba nake engazange simbone la eAfrika la ezweni lakithi kuthiwa kwaba umhlatshele ayikho into enjalo baze bathi emasontweni mabekhuluma hayi thina siphuza imvana kaJesu besho mabedakwa utshwala lapho bathi siphuza imvana kaJesu thina akubona utshwala niwayeni imvana kaJesu pho ingane mayidakwa emakhaya nisholo lantu lengane iyadakwa ayiyeke utshwala niye ingane ngoba isukubudla kakhulu iqwaxa kakhulu imvana kaJesu nisuke ngasho ngani ukuthi hayi ingane awuyekeni ingane iphuza imvana kaJesu iphuza ngamawala yini makuthiwa umntwana uyadaka bese kuthiwa uyadakwa utshwala kodwa emasontweni thina ethu la siphuma khona omajiya siphuza amawayini sithi imvana kaJesu ukhohliswa abantu baze baqinisa bethi ayikho lento abantu bashembe umuntu ongasekho idla kanjani imbuzi awulalele la uthi uthini ushembe uthini mfana kithi ekhuluma nabafana bakaJakobe ake ngizwe kodwa qiniso ungalidli igazi hayi awuthi kunyuka kancane kodwa qiniso hayi awuhlehlele eqaleni unyuka uthi kunyuka kancane uyakudla ukuba kudliwa ubande uba uvesi bale uba uqale verse 12 verse 23 23 yebo awufunda uLevi sibo cha nange uzoyifunda uLevi awulinde lapho sifuna ukufunda isibhalo sabafana bakaJakobe funda ba ncwadi kaLevi 7 sakuko 7 ithini ba ivesi yamashumi 26 ithini ba negazi ningalili negazi lempahla ningalili noma elenyoni noma elani noma lenkomo noma elani ezindlini zonke zenu yebo odla igazi lowo akanqunywe kwabakubo uJehova washo kuMose wathi yisho kwaba-Israyeli uthi
unikela umhlatshelo wokuthula kuJehova. Yebo baba. Kalethe kuJehova umnikelo wakhe. Yebo baba. Wasemhlatshelweni wokuthula. Yebo baba. Kalethe ngezandla zakhe iminikelo yomlilo kaJehova. Ngiyabonga baba ufunde le ncwadi ndo. Funda ndo 24. Funda baba. Kodwa qinisa ungalidli igazi. Kodwa qinisa ungalidli igazi lempahla. Ngokuba igazi liwukuphila. Ngoba igazi liwukuphila. Ungakudla ukuphila kanye nenyama. Ingakudla ukuphila kanye nenyama. Ungalidli. Ungalidli lenze njani? Ulichithe phansi. Usibekele phansi kule lizwe kaMthaniya. Inkomo mawuyibulala uyibophele epalini lapha esibayeni bese ibulala ngayo yonke indlela bese kuqhushuza isisu igazi ligqitshwe ngumquba. Anginjalo mfakela. Amen. Kwabini namjalo. Namhlanje ububese ithenze ubende baze abanye bathi abadle kakhulu isiqatha njengami nje bese bethi faka namaqobelo ufake yonke into ufake nopelepele bedla ukuphila igazi lolu Shemba thetha ngalo iqala ilona elimele limphefumulo abazali bethu ngoba yile ligeza abazali bethu yile lithetha amaqala uthi ungadli igazi impahla negazi layo ngoba ukuphila kusegazini ingani ufakazi
Uzagcina sebona hayi nayo into engenisa imali nenkomo amakhubalo. Akawazanga lamakhubalo ahlanganiswe na yogcina naye sewafunda. Uthi hayi buya lingane thatha umbungu wengane ihlanganise wenza into lezi. Baqala baba bathakathi besuka phi eminyangeni ithi uthi ubaba usithenjwa siphambi kwaNkulunkulu sihambisa iminikelo le imithwalo yenu insizwe. Usethi ubaba usithenjwa nangiphambi kwami uthi baba bayahlupha abantu Nkosi yamakhosi. Bathi into Nkosi yamakhosi uthi imhlophe wena bathi imnyama. Bayawuphikisa lo muzo wawakhile lapha ezweni lasemaqadini ikhale mphepha. Uthi ubaba usithenjwa hayi baba. Abantu ningabanaka abantu. Uthi phela omubi akahlale esihlahleni nasetsheni. Uhlala kumuntu futhi bona labo enibathembile abakhulu. Uthi mayeselahlwe yithongo lakhe ngeke azabona ohleze ephikisa. Usethi baba bathi abashumayeli ngoba sihamba nabo babusithenjwa sibuye sikotele sinike ngayo ngobuyingweni. Bathi abashumayeli baba asibiki ukuthi abantu manje sebefika ekhala emphefumulo nezimbuzi bathi bazogeza abathakathi. Uthi baba hayi ningasho ukuthi nizobageza niyabatusa. Thanini nizobacelela abathakathi uTushemba kabethula imithwalo abageza bahlambulule. Abese nithi bese bethu abantu bafundisa abantu ukuthi nesangoma nenyanga ngoba uyise nonina amthakathi sangoma nenyanga. Uyise nonina kamthakathi sangoma nenyanga. Ngoba ila kuqeqeshwa khona lapha. Ufunda ukuvika ufunda ukugadla. Okhokho bethu ke babosha iningi lapha babosha leyo mkhuba enjalo. Manje asibazi thina sazi lapha izolo abebephatha ikhwama abayinikezwe ukhokho odlule nalo wakuthange nowasendulo nowangaphambi kwasendulo bese sithi nasilapha lo ophambi kwethu sisusa umlilo sisusa uthuthuva sisuse impethu. Ushembe uthi abantu abami ngakho ikhala emphefumulweni mina ngeke ngikhulume ngalo khokho wena izolo ingane lo akazalanga nje ufike okhaleni kayise wafika uyise ephethe imithwalo kayise nokhokho wakhe. Wafika okhaleni kanina uhlele umthwalo njalo mina ngizofuna impande mayibonke Nkosi. Ngifuna labo bokuqala baphambuka endleleni yokuphilisa bathanda ezokugadla ingakho unomthando uzothi ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni bangena ehlazweni baye ukuphilisa ngamakhambi. Uthi uShembe ke yeke nike manje ngabe saphatha abantu abamuthi ngesandla senu ngoba kuzisikhathi lapho kuzothathwa amakhambi alumbanise namafutha ezingane. Namhlanje kunjani ngesonto edlule besikhuluma ngayo sikhuluma ngendoda yabulala unkosikazi ngoba ifuna amabele akhe. La bulala unkosikazi ngoba ifuna amabele akhe wahlanganisa namakhubalo enza into lezi ngoba wayithanda imali. Lo muntu mayivuke sezoba yidlozi ebayithonga egcekeni uzoba yithonga enjalo. Imbuzi yokuqala uShembe akhuluma ngayo ukuthi simthume. Siyakuthuma thumekile sicela usiqoqela isizukulwane. So libo lomndeni wakithi. Kusukela emandulo ungene enhlabathini Nkosi ugudla Nkosi amathumbu omhlaba. Ophumele iswinzelwane Nkosi ubabuthe ubathwala ngomhlana wakho ubalethe ekhaya emphefumulo bathula imithwalo bageze bahlambulule. Imbuzi yokuqala esibili Nkosi sicela usithulele izithixo zabo izangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkuni nabacwini nabaloli nababenza yonke imikhuba yobumnyama sesifukweni ubageze Nkosi bahlambulule. Esithathu Nkosi ingane ezaphuphuma zachithwa zalahla zahushulwa zenziwa intele zenziwa imkhovu zenziwa amalumbo zenziwa amakhubalo zenziwa imincu zenziwa yonke into. Lezi ingane ekubula umakoti acushwe egcekeni aphuphumele isisu bese kuthathwa ihlule lakhe liwele imfula nemagquma kanti kokwenziwa amakhubalo nezintelezi nemkhumiso yenkomo nemkhumiso yezimbuzi ubone ukuchithisaka inkomo ekhaya kanti kuthole ngengane lapha ekhaya. Uthi uShembe yakhula leyo ngane makuyisalukwazi noma kuyintombi phendula ube yisalukwazi makuyinsizwe phendula ube yixhegu ibophe umndeni ithathe lawo mafindo wabeke ethanga ayozathukulula uShembe kumele isikuthe egcekeni. uShembe uyathukulula lawo mafindo abathi abavuse lawo bantwana abaphehla abadale kabusha abenza abantu bathola amalungelo okuba abantu bayibonga Nkosi.
eyesini imbuzi ukuthi labo bantwana babelethiswe ngokusemthethweni bathola amalungelo okuba abantu uqala kwesiko lomuntu liqale sesokhaleni kanina ulagcine sebodwa hayi nayo into engenisa imali nenkomo amakhubalo akawazanga lamakhubalo ahlanganiswe na yogcina naye sewafunda ukuthi hayi buya lingane thatha umbungu wengane ihlanganise wenza into lezi baqala baba bathakathi besukaphi eminyangeni ithi uthi ubaba usithenjwa siphambi kwaNkulunkulu sihambisa iminikelo le imithwalo yenu iy'nsizi usethi ubaba usithenjwa nangiphambi kwami uthi baba bayahlupha abantu Nkosi yamakhosi bathi into Nkosi yamakhosi uthi mhlophe wena bathi mnyama bayawuphikisa lo muzi wawakhile lapha ezweni lasemaqadini ikhale mphepha uthi ubaba usithenjwa hayi baba abantu ningabanaka abantu uthi phela omubi akahlale esihlahleni nasetsheni uhlala kumuntu futhi bona labo enibathembile abakhulu uthi ma eselahlwe yithongo lakhe ngeke azabona ohleze ephikisa usethi baba